بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى المحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. گل جماعت، گل تماشاگرون، گل حوالون، سلام الله شما سرب حمد که همایا هما جوارین ما وراشت اون زارنا نعمت ما به امارتش مانیش که نعمتونیه بومار ما جیر شکر کن ما جیر حمد کن هما راشت متما هما احسن الخالقین ما یعنی عن قوام رندد عن شکل رندد وراشت و وقت ما وراشت يعني خور چاپی کوه تبارك الله احسن الخالقين وقت انسان ما وراشتش ما همایر انظارنا شکر کن صلاة و سلام که پیامبر علیه الصلاة و سلام پیامبر حق پیامبر عدالت پیامبر رحمت پیامبر بشیر و نذیر یعنی یو حتی میجدوندون دایوخ هت بینادیک هیش داره دون هیش داروخ یعنی ما کن هیشار بیرن خواه وقتش ما خرابه بکرسه پیور پیامبرون نذیر یعنی ما ترسنن و هیش داره دون ما اما هت بینادیک بشیر میجدوندون ما وقت ما خوله بکر بحث ما بحث خوله بحث خیر بحث بر ما اندسر وندن گل جماعت رحمه همایز پیامبر سرب اهل بیتی سرب اصحابنی سرب و شما سرب و ای راری رشن حیار روز قیامت پیورنو سرب بحث ما در حق بر قرآن کریم یو آیت است آیت سوخوتای هوت سوره بقره این آیت دون آیت البر هت بینا مازون سنی سوره قرآن نومه نیست تون آیت از قرآن کریم است این آیتون ارون آیت چه نومه نیست یعنی آیت مهم پیور آیتون مهم اما تون آیت ضاف مهم ضاف خوری ضاف برجسته ضاف معرفت هوته مثلا آیت الکرسی همایرا بحث کن صفاتون همایرا عرش همایرا کرسی همایرا اسباب سبب سینه پیا خفتین انا كائنات دنيا سببنا اراد الله ان يجري الامور من اسبابه باسبابها هم يواشتك ان الدنيا ان كائنات بسببنا غير بير وراشتش و بير دايش ايرا ان سبب وقت پیا خفتين مثلا وارون تيج وجنا انيرد ون شفاعت كلمه شفاعت يعني دچي هيري چي وقت ين پيات ايرا ون شف و شفاعت آیت الکرسی دیون بحث شفاعت و بحثیه تویدیو ان مسئله شفاعت بین پیاچینه شفاعت اوجا یعنی به ایزن همایا هورو وارونو ورو کیو اینی پیور پیا آلی کاری کن حیا یعنی یو محصول به یو نعمت یون گنون ماده است انا همکاره و یا آلی کاره این سببون رزبون شف و یا شفاعت طبعی که این استور ما خبر دون شفاعت یو حق یعنی شفاعت حقیقتا شفاعت است طبعی که ان خصوص توین مالسف افراط و تفریط است توین بنا قبول نکن توینز هر کسی یعنی شفاعت نورو ورد görüşüz و ورد وینایشیز یونش یا بحث شفاعت سر انشالله مایو برنامه ورازن آیت مثلا دین است آیت الدین و عن آیت در قرآن کریم تراون آیت الدین و یا مثلا آیت السیف است و یا آیت المباهله است و یا آیت التطهیر است مثلا آیت تطهیر آیت پاکی تمیز اهل بیت سر احزاب هیرست ده آیت مباهله مثلا خریستیون امه هیر رویش پیامبر ناتیه ور پیامبر خبر ده در حق عیسی در حق ضاف چیوند و جرپه ین عیناده که پیامبر و اگر شما قبول نکنسه او زمان قجون خواه چینون خواه
بیرن از حسن و حسین و حضرت فاطمه و علی گروت و ما لعنت کنه. مباهله یعنی لعنت کم حضور کن و ما همای رواتن و لعنت همای بیاری سر و عذاب بیاری سر. وقتی پیلون خریستیونون و اگر وقتی حسن و حسین و فاطمه آرسه و شما دعوت لعنت و مباهله کسه ترا دور بندیرن شرطون پیامبر قبول بکرن و آگیرن. نزدیکمون یعنی مباهله، آیت مباهله، آیت تطهیر، آیت صیف، آیت مثلا دین، آیت الکرسی، آیت البر. أنا آيات إنك ما مثلا ونن آيات الولاية، آيات الزهار، يعني أنقذ مثلا آية است نمين است. طبعا كي كان حب مثال مده دستنا أنقذ آية است. آية البر، كلمة بر صار ما بنفندن بر يعني هراية، خير، هوله و بر و بحر از او جریان. مثلا ماون بر ماون بحر. بر یعنی سیایی جاکت زراعت بن آرد هرا گرد. بحر از دنگز. حتی زازاکیر مثلا اوهد دشت دیاربک هید جیرسر ماون سه ماونشی برین. چون اوجا برین هراو یعنی واش نعمت چی ده زیاده زمستون ملت حیوان خود بیدن هید برینه. آمنون زمین سرحت بنینه کوی و قلو و واره و یعنی کلمه هرایی را یعنی بار باری یعنی یونومه همایوز یعنی و هر خیر و هر هرایی یعنی بر تابع قرآن کریم ضد اسمه یعنی مشهور یا صحابی پیامبر علیه الصلاة و السلام یون پیامبر هات وازن جیچی پرس هما یفک آن کرد پیامبر علیه الصلاة و السلام یا واسبه تو امید در حق خیر و حوله پرس بکر و ون بله یا رسول الله یعنی حوله چنه یا حوله ون وقتی او گروگ تا اونجا یو گرهت کن یو حوله تکن قلب تو پیبن نفس تو پیبن راحت ایا حوله یا خرابه و یا اسم یو گنوگ تکن یو گروگ تکن قلب تو نفس تو پیبن تنگ قلبت خط ورازیون یعنی خراش ورازیون تراشون یعنی حقیقتا هر گناه هر خرابه قلب ماد یعنی یو خط ورازیون قلب ماد یو خراش یعنی تراش ورازیون ایرا هر انسان یعنی فطراتی نخیر پیو تمیز مند و چموری اگر یعنی چمری وقت تینتی فطرتی پاک منسه زون حالت چنه زون خرابه چنه یو آیه دینز قرآن کریم ان خصوص در حق برد آیت است اما دهیر آیاتون سر ما بندن یو آیات انو که وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان یعنی حاله سر رنده سر یو بینون دستگیر بیان دست برزن یو بینون و پاشت بدن یو بینون حوله سر و تقوا سر. تقوا یعنی چنه همای بیرن ورچمون خواه حوله بکیرن به مسئولیت و خواه خرابه را بپاوین. تقوا حقیقتا یو مفهومه که زاف هراو زاف خوارو یعنی مثلا وقتی ما سوره بقره ونن الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم یعنی شک و شبهه چینو که ان کتاب لا ريب فيه ان کتاب هدى للمتقين سمد متقیونا کتاب هدایتو اهد بینا مازون متقی ذاتا رار خودیو سمد متقیه رار مجنون رار راش مجنون ان سنبن ایتا متقی ور اسلامه یعنی او خو خرابه را پاون او خو مسئول حس کن ورا انسانون ورا همای و وازن یعنی خرابه را خود دور بیور. این کتاب سمید آیا یعنی رار مجنون جه تابی که وریگ مردم حتی هدایت قبول بکر یعنی انا پاک ذری فطرت ذری تمیز ذری انا اضاف مهم یعنی او انسان فطراتی نخیر پیو عقلی صاف مند لب مند او انسان وقتی کلام حق اشنود وقتی حق اشنود ورا وقتی حق تسلیم بند. چونکه آیت کریمه بون
وجحدوا يقسم يصنفون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني نفسين قناعت حاصل کرده اما کفر عنادی کردن به پیله و یعنی به حد خرافاتش خاطر آیا یعنی پیلایی گوره و حد خرافیجی به آیا حق رد کردن، حال بو که قلبین قناعت حاصل کرده او چو قرآن هاون انا حق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یعنی نفسین قناعت حاصل کرده اما به کفر عنادیه، به عنادا به لجبازه ماون عناد ماون به عنادا حق قبول نکردن. ایرا ایتیا ان آیات ماون و تعاونوا علی البر و التقوا، به هول سر، به تقوا سر، به رنده سر یو بینونر دستگیر بین، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، خرابه سر و دشمناتی سر یو بینونر دستگیر میبین، یعنی محبت عداوت بعد زمان ون، یعنی مسئله ما گرم ما حس کردش بکر، یعنی حس کردش را حس بکر، دشمناتی را ما دشمناتی بکر، یعنی بینات انسانون دشمناتی کردش، انسانون یو بینون وردش و فتنه وراشتش و انسانون یعنی به ددقدی و به خرابه و یو بینون دشمن کردش یو گناه و اسم و ظافبیل اسم که انوار گناه که فینن ذاتاً اسم معنی انوا اسم و گناه انسان مقامی را انوار چمون را فینن دگر را فینن. مثلا شما یو انسان ظاف هول زن ظاف صادق زن اشما اشنوت این انسان مثلا هو تفجیه کن، مثلا ایر مال ظاف حاجی ماجی کت من گره تفجیه قیمجی و حاجی و ها فلان کس تفجیه یا فلان کس ماجیر دعا پاوتین فلان حاجی سنبن تفجیه آیا حل سبن شما چمد ینوار او گنوگ که اونوار که چم رافینون دیر مردم رگون مردم کن بیا قیمت و بیا دگر آیروون اسم ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، اسم سر دشمناتی سر گناه که کن کم ارجایه کم دیر آی سر یو بینون دستگیره مکیرن آلیکاره مکیرن. tabii ki in ayet-i kerime manki bunun dihiri nokta ita zaf muhimte. Ayet bun yani khair veya rende veya hole enaniya ki şma khudu het şarqa veya het garba. Çünkü Müslüman khudun het kıbliya, het Mekkiya, Hristiyan khudun het ruaj vetiya ve Hristiyan Yahudi khudun het Kudüs'a. Şmazun kilise Hristiyanın umumen kıbleyin ha het ruaj vetişa yani şarqa. Kunca tiş hat kum hata ruaj vejun kıblehu o hata وقت ما ترى پرسن قین قدو نور تم روش و تشرایون tabi این ده معنیه یو من دائما ون نور دائما شرقایون یعنی شما دقت بکرسه پیغمبر پیور شرق را اومه حتی اقبال لاهوری یو فقریه است یعنی یو مزاحیه ترى پرسن من قی پیغمبر پیور شرق را اومه و این فیلوزوف چیزی که غرب را اومه یعنی دیانت شرق را اومه ایزم و سوسیالیزم و کاپیتالیزم و لیبرالیزم و ساتانیزم و این نیز پیرش غرب را اومه طبعا یو یعنی حکایت یو میزا اقبال ون راجع همه دنیا وراشت و شیطان را بیه غرب انت پیو شرق انت منو و ایرا پیور پیامبرون پیور هولون یعنی حتی معلم اخلاق شرق را اومه آن مارکسیست و کمونیست و سوسیالیست و فکر یعنی پیل فکرین و بایک فکرین است پیور غرب را ویژه داروینیسم و یعنی چی ازم است حقیقتا این پیور غرب را ویژه اما دیانت است پیور مشرق را ویژه آیرا خریستیون ون
تيج يعني الراج راشناي تم راج وتشرا يعني ايرا ماخذون هيت شرقه آياتي تتابع نبون آيات فون الشرق إنه همايو غرب هنا آية إقبال ما يعني يوم مزاح يعني شرق إنه همايو غرب إنه همايو ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات هر كيس يعني خدون يو هتا أو مهم نو تخدوا أن هتا ويا أو هتا نومت بأنه ويا نومت بأو مهم عملت بوا كاردنت بوا فاستبقوا الخيرات يعني هولد خير وحسنات رنديد يوبنون يعني مسابقة بديان يارش بكيران هولد رنديد حتى يونا آياتوس آيات شوراس هشت سورة مائدة بسم الله الرحمن الرحيم آيات بيرموفين انقدوا آيات كوزاف قلت آيات يعني حراو كرد لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني هر کس ما یو شریعت دوجه یو رار شریعت مموتشه لنبلوكم فيما آتاكم و ما شما امتحان کن با او امکان ماده شما آیت 48 سوره بقره لنبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات yani holesör yobinunir destegir biyan musabaka bidan ayet itera mabun mayunish maun bale لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني اگر همای بواشش ما پیور کردن یو امت اما شریعت است رار شریعت است و ایتر از ما فهم کن الله تعالی شریعتون يعني قيدا رسما قبول که و رسما يعني اگر یو انسان حقیقتا شرعات خود ماشین سه حساب یو همای اگر جیر حجت تمام نبیو ما رسالت پین جیر نمو هو برازیلیاد هو روسیاد اما او شرعات گوگی حق زونو و عالمون تراوات ای گوره هوشن سه حسابی هو همای هت ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة اگر همای بواشن شما پیور کردن یو امت ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات يعني أما الله تعالى او امكانك دي شما اي امكانون غورا شما امتحان كن هول سر يوبينوند مسابقة بدن يوبينوند يارش كن إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون شما بيورشين هيت همايا غيرنا هيت همايا و اگورك شما كي الله تعالى خبر دون شما هول شما چي بيا خراب شما چی بیا ان آیت شوراز هشتو سوره مائده tabi verniyeyi menuen verniyeyidir در حق hakimiyeti Kur'an ey kitabın binusur hakim ayra başkan muheymin yani ve Peygamber aleyhissalatu vesselam az ayetun vakti umet bihasa ayak matir vahiy kerden nazil kerden ayet sur hüküm bid tabi hava haves yin mab او ما قدوا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات يعني هر كس يعني يو جهة يؤس يو روتي يأسا يو حتى خدو اما چی گوره هكون او مهم چی عمل هكون او مهم آيات الاتوان ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني هوله رنده ان نياكي ولا أخذون أنهاتا ويأخذون أنهاتا أخذون هيت قبلية ويأخذون هيت مثلا الراج فتشيا ويأخذون هيت قدسة مهم أننيا طبعا أنا أو جهات ما رين ما مواجهين رام مسلمان خذون هيت مكية يعني مكة مار جهات وقت ما عبادتكن أما خرابة ما حوله متشينيا از خرابة كان أشي كان أما از أهل مكية از أهل قبلية sadece benimle ehl kıble biayişiz tabi insan merdin pe nexelesin ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر
من آمن بالله واليوم الآخر. هفر هوله رنده و سر هوله هولون چنیا ایمان به همای وهار ان الدنيا بشناس تبيا وهارني ان الدنيا تبيا وهارنيا تو وقت وشناس ناس بر حكمت بير بين وینایش بدگیش بن زونایش ببن زیاد وقت یوم مردم همان نشناس ناسا ماذا وجد من فقده تو وقت وکیوین تو چه وینن و ماذا وجد من فقده ای یعنی هما کیوین چه ندیو و ماذا فقد من وجده ای هما دیوسه چه نکیوین هما بدید تو هما شناسنا رب شناسنا الله شناسنا تطوی وینی که هرچی رأس الحكمة مخافة الله و رأس الحكمة معرفة الله يعني صريح حكمة ورنية حكمة يعني علم زونايش معرفة الله محبة الله مخافة الله ترس هماي شناسنايش هماي و زونايش هماي برون حكمة و معرفة إنسان كنا من آمن بالله إيمان مهم بيا إيمان تو حاله بکر آیا حاله یو فایده تو ندونه هیور تیگره و هر خو رب خو بشناس و ایمان گیر بیار والیوم الاخر یعنی مبدا میعاد ورنی کائنات پینی ماشین کنجا مبدا هماو یه ما ورشت بهوده ما نورشت یو هدف و مقصد است رار و عباس ما نورشت و ما به حال خوازی که ما نورده زونایش تو ما تربیه کرد پیامبر شد و جرپه وقت با مقصد است مقصد از آخرت ان دنیا از مقصد نیا آخرت و جرپه یعنی کتاب ین ملائکت ین پیامبر ین ان پنج اساس ایمان قرآن کریم اینه مسئله قدر و فلان انا مسئله ایمان نیا ایمان اصلیه ایت قرآنت یعنی بالقدر خيره وشره من الله تعالى او خير يزك الشر يزك هماي را اما انا باجي كوتا كردم من دين شرط ايمون هيئتيا ان آيات و دين هير نهب آيات پنج هب اساس كم ان پنج اساسون ايمون ارد tabii ki او yani هو دايره اسلامد هو دايره ايمونت ماليه جونيه ناموسيه her şeyi haram hürmetiye yardımye izzetiye, şerefiye zikrediyor, muhafaza kardeş. Kadem var yani, kader است Allah Teala plan programı semit kainat است ama o kader yani millet ما فهم yani her şey o defterde honuşta o ما itayen میاره شون رقیشمن بن عربه دنیون ریون کشن اولا قدری نبی الله قدری نبی از سوجی چینو o zaman o چو ما pe irade خوا کن قدر ما irade ما تون گریزی کس بیا اراده ما آیزک مثلا ما ان مملکت دوم دنیا فلان بایک را اومد دنیا فلان دایک را اومد دنیا آویزک یعنی تقدیر همایو قدر همایو اما اوچو به اختیار اوچو از پی شرمیان اوجا veya از پی پشمون بن اوجا اراده منو اوجا از قدر خون نسن دفتر خو اوجا از نسن tabii ki بحث قدر inşallah yoraş masur haberdun ama قدر şert imun veya asıl imun yok asıl imun eni انك هي قرآن شما كم را پرسن كم مالای روان واجن يعني يو آيات وابير و يو حديث وابير آيات شرط إيمان هي قرآن شرط إيمانون ما قرآن را واجن قدر است اما شرط إيمان نيو والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين يعني مال خورا مال را هر کس حس کن اما به حس کرده خوا ده معنی این آیه على حبه یعنی وازن حس کن اما پا اینه مال خود دون یتیم دون فقیر دون اقربا دون اسیر دون اوگو زنداند و دون اوگو رارا این مهم و على حبه بکیف و شرع ورد معنی ذک ین دیایش یعنی ان آیتی کلمت ان جملت tabii ki zaten سعدی شیرازی وون یو میارک لاجی مرد زنگینه اون متراوا بیا یو صفرا برد فقیر فقرا دعوت کرد یو خیر حسنات بکرد و یا ماجیری ختم رن و جا ماجیری ختم نون رن یا ون موقع لمال توست یا ون مال و قلب هی پیا
دخلت ما يتفكر ونين توي فين نبن رأي يعني مال من فارسوني واتينس من مرا جون مواز مرا مال مواز مرا جون بواز يعني جون دون أما مال ندون مال شيرين أيرا على حبه يعني بحث کرده خود مال را حس کن پا انیا اما حس کرده خود دنیا کشت و مال خورا دون اقربا طبعی که هیور اقربا گره مردم اگر فقیر است بون اقربه خورا گره دست پی بکر دویش خورا گره دست پی بکر باجر خورا گره دست پی بکر چولی گرد خارپیت ندن یا ند اگر فقیر است هیور گره او زنگین اوجه بون فقیر اوجه را پی بون مملکتون بینون و یا جیون بینون tabi yo cadet fakiri zas ya da ennezik mabudun memleket ma çok veşune vernemerd ama mazun başka memleketun insan kıyşe veşune vermerin toy memleketun ese yocası Yemen her punjas dakid yani yok çok veşune vermerin tabi ucazek yani verin magara ucaz ayezik bir yer çimun ver tabi ta yetim yani zazaki mabun sekür yetim insan bayk ben yetim hayvan deyk bana yetim yüzük letim ist ayık hem deyk hem bayk kerdavin avuzdan letim yetim yani laj vakti ba akıl bağlı yani hem işke bakıft yani eğer ne zaman yani 4-8 sene ben akıl bağlı yok la bir sponsoruz hem akıl bağlı ne ben akıl bağlı şarta kenakiz vakti zevciye yani şikiye khunara vaktin yetimera xalisana ama akraba سائل والسائلين أي وازن وفي الرقاب أي كدربند يعني tabii ki kuale ama kuale mesela Çin'i kuale Çin'i ama yo sürü insan he derbendet yani kualun avakt zekat görüyorsan hürriyeti koy ernen zekat işken bir yardım kecir bikirden mesele kualetiyo azadi İslam'a kerden mesele ibadet tu raja wo yukweli azad kır tu son gılaf wend yukweli azad kır yani azad kardeş kweli bir parça din ma ço dineden kadar tavu içiniyor bir İslam'a yani ta ibadet ne ki teşkin yo insan hürriyeti bice ay vera ibadet xwe qaza bikir veya telafi bikir en ana rende İslam'a tabii ki وابن السبيل است وابن السبيل yani av rara ha hicret kön, ha muhaciret kön. Hakikaten ümmeti İslam'ı yo yakın yani yo sara das sara vis yani kot raruna he in kuchuna he in dangizun sarayın okyanusun sarayın yani hunzarına he xanaqiyen kot rarun samediyo lokmenuna samediyo hayat rında samediyo emniyete yo kısmı harb rame yo قسم سمدیون نون رامش ماده که ان سوریا مثلا مملکت رون خود یعنی پیشین دینی چینیاب یا رفاهین به اومه یا افندم مثلا یا تشخال نار یا حرکت وسار عربی عرب بهاره کت ورته پیوره oyun پیوره چی یعنی وقت از یون مویر 6 جوار ها 8 جوار یا رئیس استخبارات ان يهودين ماير داغان ترى بارسه ان ليبيا ان سوريا ان الدورم ان فيسبوك حركته يعني باشين تكون كوت ورته مازن اوقت ما واتن اردش ما بي اونجا که واتن ما گشتاری کن پروگرام ما هی ورته يعني قناه اوروبا دا اوقت ما واتن يعني نش ما هي يونش کن ان گره ني بو كوم هم بين بي پاشين دشمن ما بي پاشين ان گرون المملكت كي خرابه altyapıyın ki خرابه يعني بن وراشين ki خرابه ne ben verdim ne ser verdim o medeniyet bir harabe asar tarihi mesela tarih eser tarihi bir kert harabe hire hem medeniyet Orta Doğu bir hire hem ki harabe maalesef bahar Arabi yani bahar usar Arabi medeniyet Irak bir harabe medeniyet Suriye bir harabe medeniyet San'a hire hem medeniyet mühim Orta Doğu zarın desarunat bir harabe ve itazik yok kısmı varıştı ve kumrahe emirgen, kumrahe fermangen, insan büküş, ay büküş. Yani zaten ayet itihafınsa yani yo merdem in usul iman kabul ki ma herkes her mümin ho an ayet bunun ve derehiri tekrar ben yo merdem in iman arden punj esasın güne yizik, namus yizik, mal yizik her şey haram ama
ان Orta Doğu zara desarun 2 milyon 20 milyon insan olma kişiş Afganistan Rabiyaşin zara cumhur zara mektebi kış kişen pil kişen yani dini müessese ne bana en malay ne bana ya ana haram ana şu ana kum din şma kum ha anen fikir dönüyor kum ha anen en rarben sinişma yen benume dine benume İslam'a şin İslam zara cumhur çarşı pazar ite uca kişen kilisat kişen nizam hamma vizer Kongo çi zeriyor kilisat yok fatahna Araba fatahna visiristan insan olmak ya enhu ibadet kan ho kilise bana sinagog bana insanın yani masumun zare ibadet konuşması ne burun ki işte Allah'ı kuyut yo Allah yani mahi kafirun harp kin ya şar Suriye zik İslam şar Irak İslam şar İran İslam Türkiye İslam yani o şey ana منطقه kafiriz yani komün yetki dört tişir kafir bir kişi yani kafir kişi yani Berlin bana Paris bana şöyle Araba bir khub fatahna ondan sonra ders liste punjastan bir kişi komün yetki do işte cahile vakti bir kullu şey el cehlu la şey Hazreti İsa vatan يورج رامن ومتى كبرى رامن هذا يجاهل رامن من أي ترابطات بيعمر توهر معجزة مردي كان جوني تنواشون كان واشلا وما هر شيء كان واش أما جاهل أنيش كان يتداوي بكر تداوي جاهل شنو اشتاء أن آيات تبونج أساس دين من كم أن قبول كسا أو من بحث تكفير أن نويشيا بيس أن مصيبات كوتا من المسلمون راجع خارجي ويجي حضرت علي نماذج كشت أو راجع حياة yani en zehir ve en fikir xaraben هم من المسلمون الجيش ماشين هنزارنا مديوم ايتا بايكي ديسي لاج جروت ارجومي تي خبر بدن من مراون تكافر يا اسقي كافر بازار نماش كان ازار راجعان نا تكافر ديك خرابن تكافر نا اورا تكافر انا كافر او كافر انا كافر عن راحتها آيات تبونسا آيات من آمن بالله واليوم الآخر كم إيمان أرض بآخرت و بهمای به آخرت به پیامبر و به ملائکتون و به کتاب والموفون بعهدهم اذا عاهدوا يعني زکات خودونو والموفون بعهدهم اذا عاهدوا یا وعد دو یا عهد دو وعده دو سوات خسر مندن yani mümin ehli vefa kum verabın وقتی توی سازده veya yoktu da ahda veya توی anlaşma varsa tigara o anlaşma o vaade o biar ca en şert İslamiye çan hep sorun bas akido ahd yani önce vel mufuna bi ahd mesela yujini cümel vakti zevcin ahdun yubinun ki yubinun sadık yubinun hıyanete nikir yubinun yani memnun bikir o vazife o biar ca yani hak cumhur vazife cumhur hak cumhur vazife çini hak çini belu vel mufuna bi ahdihim zerre kir zerre toplumu mişelikir yani kunca yo ahdo yo vefa yo vaad öse insan kara o vaad xo o vefa darab sure nisa pe ahda awfu bil uqud sure mesela nahl yani ucazik evate ve çan hem ahdo vefa bahs bin ay چو زور کرده را قسم انسان زور کن و به نام الله انسان خاپینون آی را بحث بن یعنی عهد و وفا وقتی چی نبسه حیات دوام نبن شلک نبن یعنی بتون حیات ما هو عهد سر سوزشمه سر واته سر تیو دکون کراکن عهد و تیو ایشکن عهد و تیو کارگر شغلن و خبات وقت شغلن عهد و تیو خبات کن تجیریو يعني حق حقوق دنجي عهد وفاة تمل حياته وقرآن النسر ضاف آيات است أيضا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وقت المؤمن يو عهد ورهماي عهد ماوز ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان واعبدوني أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو واعبدوني هذا صراط مستقيم يعني مش مال عهد نيكو أنا مش مرة نبات بينات ما يعني anlaşma شنو كي مدى ما بينا شيطان تماميشن رار صراط المستقيم رار منو يعني تابي مبين او شو مع امريكا خير شما حسنات شما رنده شما دنيا اخرتها ايد هذا الصراط المستقيم عهد وراهماي عهد ورا جني جمهور عهد ورا شيالك عهد ورا بيل قج مملكات يعني امير رئيس يو مملكه ملتي ورا يو عهد يوس ملتي ورا يو عهد يوس يعني وقت هر ورد هيتز يعني عهد ووفاء رعاية بكرسة مملكة من جولستان
یونم چیز است عهد یعنی کافر بن mümin بن insan eğer vakti yo ahd ko yo anlaşma yo avraş yo vaad yo vaata do setiger ay biar ja dek bayk ben kafir ben mümin mi gertecir hizmet bekir amanetdare kafir ben mümin mi tuyore ya amanet kurat eğer tu amanetdare biarca amanet iade bekir ve yo insan mazlumsa kafir ben mümin ben yani mazlum gerti dest berce din mazlum nin pers kardeş ana meşhur yani din mazlum nin pers kardeş mazlum yo insan mazlum ho zulm pebense yani Peygamber aleyhissalatu vesselam ون كونوا للمظلوم عونا وللظالم خصما ظالميز كون بن وابب مؤمن بن مسلمون بن اير مثلا جماعات مرا وجروب مرا وجمعيات مرا ورنج مرا وذي قواعد قبليه اما ظالم از غير حمايات بكير ومظلوم ولا ان مرا نيو از غير ظالم بير او ورا مظلوم انا الدين نيو ايمان كونوا للمظلوم عونا وللظالم خصما حتى امام زين العابدين ون İmam Hüseyin aleyhisselam an vasiyet منو من پیین رج کربلا ون مرا ان وصیت که إياك والظلم للذي ليس له عون إلا الله ولا غياث إلا الله yani o insanı بیاهمای yo دستگیر یچینو yo پاشتگیر یچینو o insanı zulm کردش را خب بپاو انسان وصیتی بون مر انب إياك والظلم للمظلوم ليس له ناصر إلا الله yani بیاهمای o mazlum yo دستگیر یچینو yo yardımcı یچینو ayr zulm کردش را خو بپاو ayra yani hem dek bayk hem mazlum hem taraf yani emanet ve hem taraf ahd ve vaade ma kum ben vabib Müslüman ben gavur ben gerama vacibe xwe biyarca vazife xwe biyarca vel mufuna bi ahdim iza ahadu ve sabirina fil ba'sai ve darrai ve hinel ba's ey kesek yani destherayid destenged veya yo musibet yo muşkil yo tangune verazana sabır ماشنن را صبر و متانت مجنن را خوین نکن zaten sabır hirciye çeherciye sabır zaf tavsiye biyo yo sabır yani vera musibet yani yo bela yo musibet yo insan yo aziz خود دست را دن yo harp razyon yo tangune verazyon ve şunu ve insan sabır bikir sabır be vera masiyet şma ermira persa an sabır مهم و زوار کم یو صبر برای معصیت برای خرابه برای گناه چون ما هیو دوران جین هر طرف را یعنی خرابه ها وارنا یعنی تیو تلویزیون کنام یعنی تی معصیت تشین باجار تی معصیت هر جا را خرابه ها وارنا و هجوم کنه حقیقتا ان دونمد ان دوراند ان دمد کم بشک صبر بکر خم محافظه بکر و خو نلایم yani بخرابه بگناه نلایم خلایشن نکر o insan hakikaten numune imtisal yani gere merdem iktida bükür yüzük sabır tabi ibadet yani mesela amnun racek grotuş hakikaten sabır vazın ibadet külfet ve pak و temiz insan beş kum muhafaza bükür o kadar humay vaşt o kadar bücü او طهارت hem طهارت nefsi hem طهارت yani maddi manevi muhafaza bükür nezik yani sabır vazın ya sabır as-sabru miftahul faraj yani sabır kilit خلاصيو ayrı masure vel asr vahdigunen o şıkı hirin و çeherenin ve tavasav bil hak ve tavasav bil sabr yani ay يبينون الحق صبر توصيكن أي ين قزنشكو أي أهل خلاصو أهل سعادتو أهل نجاة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إشته إنك إتا أصول إيمان أرجع ومال خردون
و دون اقربا دون یتیم دون اوگرا رمند دون ایگ هد دربندد یعنی او سمت چکه سمت پرونا دزده و چیا کت جزاوی یعنی زنداند و نشکن و یا هو اوجا عائله پریشون اینر اشکن زکات بیر اشکن صدقه بیر اشکن خمس بیر مردم براس اینین یعنی حقیقتا دین اسلامه یعنی دین شلیکو هم دین فردو هم دین شلیکو هم دنیا و هم آخرت یعنی هم عرشو هم فرشو یو وقت پیامبر زاف وقتی که مهم یعنی و انسان وقتی اینه اشنون می انسان بین تلو اوز انو ابحثوني عند منكسر القلوب يعني اگر هما وون شما موازن وینسا شما هم گیرن مثلا aynı قلبين شكاية قلبون شكتون هات بگیرن ما يعني يو قلبك شكيو يو قلبك مضطرب او قلب اگر شما بشك بنه كيف وش كير راحت كير درد ير ملهمي darbe yer melhemi dir devab اوجا شما اشکن موین شعر مولانا استا زاف وشا اون گفت پیغمبر که حق فرموده است می نگنجم گفت پیغمبر که حق فرموده است می نگنجم من در بالا و پست می نگنجم در زمین و در زمان هم نیز می نگنجم در عرش و در زمان دان ای عزیز ای عجب می گنجم در دل مؤمن می گنجم در دل مؤمن ای عجب و دوام میدز گر مرا خواهی در این دلها طلب یعنی معنی انوا گفت پیغمبر که حق فرموده است پیغمبر واته که حق وون از جوار و جیر من نگون یعنی از جوار و جیرد نیا از هر جا یعنی جوار و جیر نشکن مبیر و حدیث پیامبر است یعنی آرد و آسمان نشکن مبیر اما قلب مؤمن جادیون قلب مؤمن اشکن مبیر لا يسعني الارض ولا السماء ولكن يسعني قلب المؤمن قلب مؤمن جادیون ما هات بینازی در زمین و عرش و در زمین و عرش هم نیز من نگنجم تو بدان ای عزیز یعنی عرش و آرد و ایتاد جام ندیون ای عزیز انه بزن ای عجب می گنجم در دل مؤمن ای عجب گر مرا خواهی در این دلها طلب اما قلب مؤمن از جا گن اگر تو وازن مطلب بکرسه موینسه ان قلب مؤمنون بگیر ما و ادخل في عبادي حتى تلتقي رؤية من جمالي يا متقي يعني اگر توازن يعني يفينايش مرا فينسا من قلون مؤمنون اوجا ميون ينكر و اوجا تم حسكن تم فينن قال ادخل في عبادي تلتقي رؤية من جمالي يا متقي يعني مرات يو نفس وجت يو نفخة يو فينايش وجت مرة إشكين بناته قلون مؤمنون حس بكير وجم فين حقيقة أنا معنا وش أجر موازن رزه ما يتأمن بكرسا يو درد مؤمن دواب من فرج عن مسلم كربة فرج الله بها من كرب يوم القيامة
کم یو مؤمن یو دردیه یو تنگونه را بخلص یو زواره را بخلص و یو مشکلاتی برطرف بکر الله تعالی راج قیامت مشکلون یه دردیه برطرف کن. ایتا ما نقطه نور گل جماعت و الله تعالی به نور قرآن قلبون ما روشنا کرد و توفیق بد ما او چوگ مار امر که ما بیار جا او چوگ مار نهی که یاسا که ما ایرا خود دور بیار و ما هم ایرا وازن نسل ما صالح بکر مردون ما رحم خود جیر بکر نوشون ما شفا بجه ایگ مسئول مؤمنون و هی گرون مؤمنون یعنی مسئول الله تعالی هم قوت بجه اگر فاسد سه الله اصلاح بکر اللهم اصلح كل فاسد من امور المؤمنين یا ربی هر انسان خراب هو مسئولیت مؤمنون های دست یا ربی تینز اصلاح بکر او یا لحظه یا آن تما به نفس ما تینا مورد به شیطانونا تینا مورد شیطانون انسان و جنون را تما محفظه بکر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.